The Chin Post zo tu lengai tunin di ilak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum sikpar ni kul le ni riat Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chimding mi thong tlang tar cheu khat na chu CDF Hakhani Operation 1027 chau hlan na ka rung Operation Thokin Hakha SSC World Cup an ka na Lai lempi sakhan la ka deuh na ka azam mi SSC World Cup som thum le pakhat chu India rama an phan tia thei ase SSC World Cup siam nam ka nakin thakhat chunga twal chung mi som sari tluk an thi zakhat leng hliam an twar tia CNLA ni athan Thawngchim na kan thok changlai marat farm ball kasi Chinland Defence Force Hakhani chaklai siam tlai phu unaw thum asimi MNDAA CNLA le AA ni anrak thok mi 1027 Operation Lungtlin pinak le thapek nak cha rung Operation kalpi sham an thoki Hakha khochung SSC World Cup an ka na November ni kullani rukniya CDF Hakhani rung Operation minbunin Hakha khochunga ka deunak an thoki 1027 Operation thlakhatlin chamtua ka nationwide Operation kalpi chan mi lungtlin le thapek nak cha ti in ni sa November kul le sari ni a Hakha khopi chunga ka deunak pe sulin an tua chan rung Operation nin hi chung ka deunak ka chun SSC World Cup pasari shong an thi I menung pariat shong ani hliam tia CDF Hakhani an than ka deunak ka te na kan hmu kho nak nga mizapi ni nan kan chan pi nak lai le pe sulin ka deunak ka umlai cha a mizapi jongral ring te in thudir kho iswam chiao ding in kanin nol na tia CDF Hakhani mizapi sina thong that nak an tua CDF zo phaini jewelry thai si he a pe tlai mi pau chu zo phairam chunga zwar din le tong tham anga lona kongle SSC kutanga rian atwan ri minan CDM na chu anram chunga lu chwa anga ti lona kong pina zo phairam chunga siam nam phur na kong he pe tlain the a hermi kong chuni jan November ni kuleni saria chathan an chwa zo phairam chunga zu ri thai si le thli thupin me thal siam nam dang phur zor atam ngai cha a zo phairam chunga hi boy nak thel ni thatlo nak tampi a chwa pi chu pina SSC kutanga rian atwan ri minan CDM cheu khat chu zo phairam chunga alu chhuak mian umpa cha a zo phai mi pi cha a him lawi ti nung an si tia CDF zo phai ni an than zo phairam chunga jewelry thai si asemi pau tong loading le lupi loading athli thupin siam nam phur loading le phur adu mi ni CDF zo phaisina phur khonak license rakwa ding siam tlai phu cha phur mi asia chun mali phu chiaw ni chwabi mi thaipi nak cha asilawa lungklin nak cha telonga zo phairam chung gate pola lu chwa kho aselai chupina SSC kutanga rian atwan reminan CDM velte chu zo phairam chunga lu chwa nak nol phi khar an si tia CDF zo phaini an chathan chwa mia an langter CDF zo phaini rarin pek nak athan mi nol ngai lawin azul du lo mi chu a herning en dan tat nan selai tia chathana chun an langter chi Mindat khopi chunga SSC World Cup ni November ni kuleni sari al khwalu chwanak chu chankar lak chung an kham tia thai ase November ni kuleni sari jing sumilam pasha shong in mindat khopi lu chwana gate achung leilam ton nak chu SSC World Cup ni an khami khopi lu nak le chwanak jong chankar lak chung an kham tia twal chung mi pakhat ni achim November ni kuleni ruka mindat khopi shambun zani som sari lepali battalion in SSC World Cup ni siangman an ka mi kwan chu mindat Baptist biak in chunga atlai nu pakhat le pa pahni hliam an twar mindat khopi bawatit post office mai leilamin SSC World Cup ni century an chong I mindat khopi ya humhim nak thate in an lak tia thai ase Chinram kulmatu pi penglai lempi khopi shambun SSC World Cup sakhan lak liawa arak mi SSC World Cup som thum le pakhat chu India rama ani dortia salen ni achial lai lempi sakhanin asam mi SSC World Cup captain pakhat telin World Cup som thum le pakhat chu nihin November ni kulani riata India sing swimilam pasari a India in Myanmar ram Mizoram ram kul chung laki khwa
Assam Rifle sakhana an te thei ase laki khwa mi pakhat ni chun Assam Rifle le lai lempi kho SSC wal ka phone in ani pe tleinak le Assam Rifle ni matupi peng pangrang khwa tiang an vadon hana kong tu salena achim SSC wal ka som thum le pakhat chu shyam nam hi an sami ram ringak Assam Rifle ni an sakhana an chau khen na tia an langter Magwai ram chen gangko pengkan khwa palek sakhanin SSC wal kap chungtel ni November ni kulani sari singlaya an sakhan chu an samtak gangko lein arami SSC wal kap ni an rakdon na tia kang khwa mi pa pakhat ni achim kang khwa palek sakhana ummi SSC wal kap phi som thum shong an se gangko peng shambun khala ya som nga in SSC wal kap ni an rakdon na chu SSC wal kap pol ni chu November ni kulani ruka ral shial pakul shong le phungki cheu khal song an tlai na tia thai ase kan palek sakhan chu Mars ni som thum le ni khata PDF ni an rakka e SSC wal kap som li leng an rak thi sakhan zatwa ka som sari song an rak khangi SSC wal kap ni fighter le helicoptering ka da unak an rak to Helicopterin SSC wal kapol to thasang an rak chapi kan khwa thanglei palek sakhan ponga hun an khwari an rak chupina khochunga shyamngan song atu le atu an rak ka e khwami song ra shyalin an rak sam kan palek sakhana hun akhwar mi SSC wal kap ni an sakhan an chwatak chu athat cha a khwa kan kir khau changlai ral kan shial na khi thali leng asichang SSC wal kap ni kan khwa sakhan an chwa tak mi hi kan ko penga sakhan an chwa tak mi apani nak asi tia twal chungmi pakhat ni achim kan ko peng chunga PDF ni min khwa palek sakhan an lak nu in chong khayan sakhan le kan sakhan chu SSC wal kap ni an chwa ta ke kan ko peng chaklaya hanta wadi palek sakhan longa chang tia thai ase Sagaram chan kale peng chunga kada unak fak kalpi changding asir wanga SSC wal kap sakhan palek sakhan check gate ra kap mun khwar pong kama ummi nale piso tri khwa kyang kapa ummi twal chungmi velte chu ara lai mi December ni hlenga hlana ahimnak muna ichial di dingin kale peng PDF ni an thai ter na SSC wal kap palek Piso Chile SSC kutang zungran chuan velte song December ni hlenga ni aphan hlan tea mi pi sena ifon di dingin nol nak le som nak antwa kale peng PDF sena afon mi chu ahim nak muna kanin ter na la e nan sung kharin nan sung khatna he mun khatte nan chi chaw kho than nak nga aran naken kan si kho chungin kani swam lai tia an than chi nol nak ngai lawin nan zul du lawa chun nan chunga atlung ding mi har nak konga Tuan lau kan la shim lai lau tia kale peng PDF ni chun rarin pek nak antwa Sian ram kul chaklei muse peng chaklei chung khan khwa pong chokiam chozwat nak hunchu SSC wal kap ni van longin bom an thak ronga twal chungmi pathum hliam an twari bom hi ape pe in atlak cha a arokral mi song an tam tia twal chungmi hnani khatit media an chim pakuram chen chong ngu khwa ni chwa lei na ka maule chau pasak khwa SSC wal kap ni November ni kulani sari Zaanlei sumilam pathum le chewa bom an thaki twal chungmi pathum hliam an twar pina in cheu khat song an rok te thei ase Sagaram chen watlet peng swipang kung khwa palek sakhan kada unaka SSC wal ka pathum anthi palek boy pathum talin palek hleiruk an hlai hnana kong NUG Defense Ministry ni an than alwan chia November ni kulani khatnia swipang kung khwa palek sakhan chu swibu pengkom battalion 1 2 3 le 5 phufon watlet peng paka pha le Manle Battalion 4 ni an ka SSC wal ka pathum anthi pina palek boy pathum talin minung hleiruk an tlai hna tia NUG Defense Ministry ni hin November ni kulani riata fe tarin an than chu sakhan ka dauna ka chuntwal chung sham tlai phu hna ni sham nam tam ngai song an la kho ka daunak chunga mi piral ka pakhat anun nak aliam e minung hlenga hliam an pu ve tia an than ka daunak achwa ka dau achwa liawa Tada uin arami SSC ral tuknak van long ni sepan kung palek sakhan chu aka e achiam di na in tal chungmi chungin ahliam mi an umlau
chun nama kha in arami mi 35 pakhat ni ti do khwa a kadauna katwa chantia tal chungmi pakhat ni achim suipang kungkhwa palek sakhan chu aliam chia thongni kolekha September thlale thongni kullen hi October thla chunga PDF ni anrak kai SSC World Cup thi de hliam anrak tam ngai nak asim Moon Ramkul Chei Mejo Chong Hi Khwa Sakhan Chu KNLA Shwainakin PDF Changchini Voitam Ngai Ankai Khama Ya Zanga Som Ngai Lepasari Battalion Commander Myukuku Athi Tia SSC Chung Ummi Nani Anchim Taring Tari Ram Chen Shambun Khama Ya Zanga Som Ngai Lepasari Battalion Commander Deputy Colonel Myukuku Win Ni Ashwai Miral Kapol Chu Chong Hi Khwa Sakhana Helicopter Ni Arak Chia Nai Sakhan Chu Anrak Nga Juliawa joining PDF ni bom anrak thak I Battalion Commander pa chu aliang li abana bom chini arak pe te thei ase ahliam ma he akut tangral ka pol chural atuk pi leng mang na I nizan November ni kuleni saria sniperin aphaya anka khen than nu in athi tam tuk achwa cha November ni kuleni sari jingle similan paruk le chewa athi tia Cactit Media ni achial Ahliam ma he chong ni khwa sakhan arung veng tu Deputy Colonel Myukuku Winchu Colonel Ranka Ankai Ter I Tiha Tura Degree Anpek Tia SSC Chung Ummi Sinin Thai Ase Sian Ram Chaklei Muse Khopi Pong Meng Sali Menga SSC World Cup Sakhan Chu Nizan November ni kuleni sari a Shyam Tlai Unaw Thum ni kan ka tia anthan Similan pakul lepeli chunga Shyam Nam Sia in mi pisina ifon dingin kan chim kau nana in andu lau ruanga Meng Sali Menga SSC World Cup Sakhan chu kan ka chu kada una ka chunral kap ni ral tukna van long an mani kap ni kar kada una ka fak ngai tia anthan Shyam Tlai Phu Unaw Thum ni chun alhan kanin Shyam Nam Sia dingin kan chim nana ni Nana in Shyam Nam Achia du lo mi swal nak ngai lo twal chung mi Shyam Shamin tha non du ronga Shyam atlai tu na chu atu ban tukin pakhat nu pakhat kan ka na lai tia anthan Muse peng nam pol heiral kap sakhan pakhat song TNLA ni an ka I chu pina cheu me peng Kongmu ling khwa ponga SSC World Cup le TNLA kar ka dauna ka chwa ki le shu peng mai li khwa umhun akhwar mi ral ka pol jong TNLA ni an ka than na chu ka dauna ka chun Shyam Nam hlei riat song kan lak kho tia Shyam Tlai Phu Unaw Thum ni chun an than chi Pakuram Chen Yua Peng Tu yet taming palek sakhana umhun akhwar mi SSC World Cup le palek som nga leng chu KNLA le Changchi Phuni November ni kuleni sari jing similan pangalwana Shyam ngan le Shyam hen an ka na tia thei ase hi sakhana hin SSC World Cup le palek pakul leng shongan ton I November ni kuleni ruk a som thum leng World Cup tha sang an chap chan sakhan ka sham kan thoka SSC World Cup tran wal ngai tu pa cha uniform shuklawin acham chol SSC World Cup lein pakwa an thi me thal sun li kan lak kan ma lein World Cup pakhat anun nak aliam ve tia PDF World Cup pakhat ni achim KNLA le Changchi Phutu sakhan chung tiang an lut I sakhan chu main khang an tim liawa le pan le mit chu a athi a ummi SSC World Cup ni shangwanin an ka na cha KNLA le Changchi Phutu nu an ki thani chu ka dauna ka chun SSC World Cup Pathum Palek Pali Piso Chile in Shauktu Pani Andi Ilaka Pakwa Anthi Tia Thai Ase Sin Khwa Siang in Angkia Su Phungki Biak in Le Tu Yet Chaming Khwa SSC World Cup Sahni Ilengan Umri Tia Thai Ase Manle Ram Chen Metya Peng SSC World Cup Sakhan Pakhat Chu Manle PDF Le TNLA Changchi Phuni Anlak Tia Thai Ase Nizan November ni kuleni sari jingle sumilan pariat shonga Metya Peng Chung SSC World Cup Sakhan Pakhat Chu Manle PDF le TNLA Changchi Phuni an ka I jingle sumilan pasha le chewa an la kho Metya Peng Sakhan ka dauna ka chun SSC World Cup ruak hlenga film tol asi I pali an tlai na chu pina Shyam Nam phun hlei thum an la khlaya Shyam Nam dangje machat song an lak tia NUG Ministry of Defence ni an than SSC World Cup ral tuk nak van long John le Shyamgan ka nakin thakhat chunga twal chungmi som sari tluknun nak aliam I zakhat leng khliam an twar tia chaang Shyam Tlai Phu TNLA ni an than
1027 operation thokni October ni kulani sari in November kulli sari tianga SSC World Cup ni swal nak ngai lo twal chungmi na chunga raltuk nak vanlong John le Shyangman an man ruanga twal chungmi hizat nun nak aliam tia TNLA ni chun an than TNLA telin Shyam tlai phunani tuzer chung mu se khopi ming sali ming World Cup sakhan an ka liawa World Cup Shyamngan ruanga twal chungmi thi le hliaman kong song an than SSC World Cup Shyamngan ka anaken ni chunga twal chungmi palinun nak aliam e minung paruk hliam an twar pina inzei mazat song an rok tia an lang terchi chun operation 1027 kalpi asin hu thakhat chunga phungki siang interin inzani ilesha pashaleng an khang tia TNLA ni chun an lang ter tutan kan Thawngchim nak chuma vial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tok shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chaw dengin kanin som na